Assalamu алейкум, урматтуу Учкун медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 20 февралы күнгө ишембе. Биз азыр Алай районундагы Гүлчө мал базарынын ичинде турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон ушул мал базардын ичиндеги жалпы мал жандыктардын баасын сиздерге сурап чагылдырып беребиз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Биз азыр алгач ат базардан баштайбыз. Assalamu alaikum ава. Assalamu alaikum. Кой алды окшойт. Атыңыздын жашы канча? Кой экранга чыгып кеткен ора жарышты. Мына ушуну сурап көрөлү. Assalamu alaikum. Ой чыгарыш чыгарыш. Кандайсыз ака? Атыңыздын жашы канча ава? Айтып койсоң эй. Мына тилекке каршы туугандар качып атышат. Азыр качпай турганын издейбиз. Жаңасы. Жаңасы канча деп атат? 150 атат. 150 миң сом. Ала. Мына ушуну сурап көрөлүчү. Az biraz satılsın biraz. Мына ушуну сурап көрөлү достор. Ака, атыңыздын жашын айтып коюңузчу. 4 асыят. Пулу канча деп атасыз? 150 миң сом. Кеми бар? Базар канча сурады? Пока сурай элекпи? Улагы барбы? Мынакей достор, аркасынан сооруларын тартып көрсөтөбүз. Өзүңүздөр карап байкап баа берип туруңуздар. 150 миң сом кеми бар дейт, бирок буга чейин базар али сурай эле экен. Мына көкчө атты сурап көрөлүчү. Assalamu alaikum. Атыңыздын жашы канча ава? 5 асыятпы? Улагы барбы? Пулу канча деп атасыз? Көрүп атасызбы? Эси башкабы? Канча деп атат сизге? Учкун медиа канча деп атат? 200 деп атабы? 200 миң деп атыптыр ушуну. Маке. Наке, ушул ат тууралуу азыр маалымат беребиз. Кимдики бул? Сиздики бабы? Таксыр сиздикиби? Жашы канча мунун? Жазга бышты. Жазга бышты болот. Наке достор, жазга бышты болот экен. Пародасы кандай? Пародасы кыргыз, Бишкек менен. Карабайыр. Жо, Бишкек менен Донский аралаш. Донский менен Бишкек аргындаштырылган, э? Пулу канча деп атасыз? Бул 180. 180 миң. Бул азыр үйрөтүлүп атабы, э? Жаңы үйрөтүлүп атат, 180 миң сом дейт. Базар канчага сурады аба? Канча? 140ка сурашты буну. 140 миң сомго чыгарыптыр базар. Мына аркасын сооруларына тартып көрсөтөбүз, маке. Канча деп атасың? Маке достор. Наке достор, 140 миң сомго бербедим дейт, азыр эсинен сурап көрөлчү. Жанды сразу байта. Жок, Гитиңиз канча болсо берип бересиз аба? 180 сурай берет. Сурай берет 180. 180 берсеңиз даш кайтарасыз. 80 өзү сурайт да. Наке достор, 140ка бербептир, 180 дейт, бирок кеми бар экен бир аз. Жазга бышты. Наке достор, азыр номерин алалы. Номериңизди айтсаңыз? 0703 0703 80 80 57 57 ушул номерге байланыш алсаңыздар болот. Бул кайерден келген? Бул түбү Бишкектен келген өзү. 1 жашында Бишкектен келген. 1 жашында Бишкектен келген. Ошодон бери сиз багасы үйүңүздө. Сиз азыр Алайдын кайерден келдиңиз? Гүлчөдөн, өзүнөн эле? Наке достор, жакса чалып байлашыңыздар. Мына элдин баарына жакты окшойт, баары эле тамашалап атышат. Азыр дагы кийинки атка өтөрөбүз. Мына ушуну сурап көрөлү. Assalamu alaikum досум. Мунун жашы канча минип турганын? 6 асыятпы? Булагы барбы? Топко кандай кирет? Бардыгына гарантия дейт. Бунун пулу канча деп атасыз? 160 миң сом. Базар канча берди?
Азыр келдиңиз бе? Мындай айланып көрүңүзчү, сооруларын көрөлү. Мынакей достор. Мынакей байкаңыздар. Досум, номериңди айтып койсоң, балким. 771 106913. Мына ушул номерге. Я. 5-5ке дагы жарайт дейт достор, мына өзү. Аттын сыпаттарын айтып берип атат. Улактарды утканбы? Сорундарды уткан. Бул каерден келди Алайдын? Я. Будалык айылынан. Мына Алайдын Будалык айылында жүргөн ат экен. Номерин алдык достор. Атты көрдүңүздөр. Жакса чалыңыздар. Биз кийинки атка өтө берели. Кам, кандайсың? Ат кимдике? Акаңкы, акаң кайякта? Мунун жашын билесиңби? Канча? Быштыбы? Мына бышты ат экен достор, бышты экен. Канча сомго сат деди акаң? 150 дедиби баасын, а? Мындай бурчу сооруларын көрөлү артын. Мынакей достор. 150 миң сом дейт. Укам, кандайсың? Ат кимдике? Акаң каякта атаң? Канча деди мынаны? Жашы канча мунун? 120 миң. Сиздики баба? Мынакей достор, эси жанында турат. 120 миң сом дейт. Жашы кандай мунун аба? Жашы 3 асый. 3 асый ат. Улагы барбы? Улагы үйрү барына жок. Улугу, улагы үйрү барына жок деп атасыз, Каерден келдиңиз аба? Жерден Гүлчөдөн. Пулу канча дедиңиз? 130 миң сом. Мынакей достор. Базар канча берди аба? Базар азыр келди. Эми келдиңизби? 2 көрүм. Мынакей 130 миң сом кеми бар бирок, Bir буруп көрчү, артын көрөлү. Учкун медиа. Мынакей достор, мына сооруларын өзүңүздөр мындай байкаңыздар, үстүнөн тартып көрсөт. Канча деп атасың? 60 та. Аба, номериңизди айта аласызбы? Айтам. Айтыңыз. 773 800734. 800734. Мына достор, номерин алдык. Эгер жакса байланышып көрүңүздөр. Кайсы айылдан келдиңиздер? Гүлчөдөн. Гүлчөдөн. Мал базарга жакын турасыз. Мына Гүлчөнүн мал базарына жакын жерде жашайт экен. Мына ушул атты сурап көрөлү. Ассаламу алейкум, аба кандайсыз, жакшысызбы? Мунун жашы канча? 2 асый ат. Улагы барбы? Улагы бар экен, 2 асый ат дейт, мынакей. Мына алдын төштөрүн тартып көрсөтөбүз. Пулу канча деп атасыз аба? Пулу 150 миң сом дейт. Мына сооруларын өзүңүздөр көрүп байкаңыздар. Мынакей. Топко кириши жакшыбы? Улакка жарайт. Сорундарды уткан, Чапкан адам жок, ошончу заттасыз. Мынакей достор. Чапкан эле адам жок, ат өзү жакшы дейт. Мынакей. Номериңизди айта аласызбы аба? 707 менен экен, Ошка экен достор, жазыңыздар, Канча? 450452. 702 менен, 707 менен достор, мынакей номерин алдык. Корулдуку дейсизби? Корулдан келип тур достор. Мынакей. Узакка өтүп көрөлүчү. Нолап кимден экен? Билбедиңиздерби? Канча деп атат муну? Мына эси жок экен, мынаны тартайын десек. Сатылдыбы? Сатылыпты. Канча сатылыптыр аба? 82 миң. 82? 82 миң. 82 миң сом. Жашы кандай экен мунун? Жашы. Жашы экен. 4 асыйдай бар. 4 асый? 82 миң болду, 82 жарым болду. 82 миң 500 сом болуптур, мынакей. Тишин ачып көрүп атат. 82 миң 500. 82 миң 500ге сатылды. Канча жашы дегенде? Жашы 4 асый. 5 асыйдай бар. 5 асыйдай бар. 5 асый дейт. 5 асый жаш болобу? Мынакей достор. 5 асый ат 82 миң 500ге сатылыптыр. Бул жактарда көрөлүчү. Чакылдаган ат, жеңил.
Ассаламу алейкум, ага кандайсыз, жакшысызбы? Жашы канча мунун? Жазга 3 асый. Мына, жазга 3 асыят экен. Пулучу? 110 миң сом. Жазга 3 асыят болот экен. Пулу 110 миң сом дейт. Мына сооруларын көрүңүздөр. Базар канча берди аба? Потолок канча сурады? Потолок 85 чыгарды. 85 чейин чыгартып. Номериңизди айта аласызбы, аба? Чевшерде сатасызбы? Номериңизди айта аласызбы? Айтыңыз. 707 147 164. Мына номерин алдык, достор. Шуга чалып байланышып көрсөңүздөр болот. Кайерден келдиңиз, аба? Кайсы айылдан? Я. Кайсыл? Корул айылынан келиптир, мынаке. Мына ушуну сурап көрөлчү. Укам, кандайсың, жакшысыңбы? Мунун жашы канча? Быштыбы? Пулучу? Пулу, акчасы. Бышты 80 миң сом кеми бар, Мынаке, бышты экен бул. 80 миң сом кеми бар дейт. Мына ушуну сурап көрөлү дагы, достор. Ушун менен биздин ат базарды жыйынтыктайлы. Ассаламу алейкум, ага кандайсыз, жакшысызбы? Мунун жашы канча? Ооба. Атты тартып атабыз. Жашы канча мунун? 3 асыят экен, достор, мынаке. Булагы барбы? Булагы бар дейт. Пулучу акчасы? 170 миң сом. Базар канча берди эң көп? 150 сураптыр, 170 миң сом дейт. Мындай буруп көрүңчү, аба? Сорусун көрөлү. Сиз түшпөй атасыз, мынаке, соорулары. Мынаке, достор. Номериңизди айтсаңыз, аба? 770 менен. 707 менен. 14 46 Канча? 14 46 49. Мынаке 707 менен ошка экен, достор. Кайсыл айылдан келдиңиз, аба? Топтеректен келиптир, мына. Алайга жетпей. Мынаке, достор. Нол сатылган окшойт, а? Сатылабы, аба? Канча асый бул? Жашы канча? 5 асыйбы? Пулучу? 120 миң сом дейт. 5 асыят экен. Мынаке 5 асыят экен, достор. Мына ушул ат сатылыптыр, достор. Кайсы парада экен бул? Кимдики? Сиздер кимесизби? Топтеректен келиптир. Мына пародасын билбейт экен, аралашма деп атышат. Канчага сатылды? Быштыбы? 120 миң сомго сатылыптыр, достор. Бышты экен, мына жашы. Бирок парода окшойт, мындай бийик экен. Бийик, чоң ат экен. Муну дагы таптаса болгудай. Мынаке, достор. Мынаке, достор, бүгүнкү алайдагы Гүлчөдөгү мал базардагы аттарды тартып бүттүк. Эми биз азыр сан кысыр уйларга, мал базарга, уй базарга жөнөдүк. Мынаке, достор, уй базарды баштадык. Мына ушул буканы сурап көрөлчү. Канча деп атат экен бул торпокту? 54 миң. Бутуна бир нерсе болгон окшойт. Ошон үчүн арзан. Мынаке, достор, Учкун медиа YouTube каналы. 54 миң сом дейт. Мынаке. Базар кандай болду, аба? Быйыл кымбат, жакшы. Кымбатпы? Дыйкандар үчүн өтө жакшы. Сиз дыйкансызбы, алсаттарбы? Дыйкансызбы? Биз үчүн өтө жакшы. Малы бар адамга. Айыл чарба министрлиги кандай иштеп атат? Канаттанып атасызбы? Жакшыбы? 10%, 8%ден берип атат.
Boştadı öyle çıkırıp. Özü 20 Mart'a deyeli opşu bergen emez. Öyle ayılbak çıkırıp tarqatağız deyip oda deyeli. 10%dan. 10%dan tarqatып. 10%dan. Siz aldınız mı? Yok, dokument olmadı. Bazar qanday oldu ataba? Mınдай qimmat ataba, arzan ataba же bir қалыпта турабы? Qimmatпы? Өткөндө bir qaytып berdiler. Баягы министр Жавиди го. Ошондо. Азыр жакшы. Жакшы. Да караса. Мына достор, базардан да комментарий алдык. Ала бер. Мына торпокту сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Бул торпоктун жашы канча туган? 1 жашар. Канча? 1 жашар. 1 жашар эркек торпок экен. Пулу канча деп атасыз? 55. Я, 55. 55 миң сом дейт, мынакей. 1 жашар эркек торпок 55 миң сом дейт. Сиздики канча туган? Сизде тарт десеңиз ham тартпайт туган. Айта бериңиз, канча деп атасыз? 60 мынал 55. 60-55. Экөктөн эркек. Мына чоңурагы 60 дейт. Мынау кичиреги 55 миң сом дейт, мынакей. Канча жашар булар? Мына канча жашар? 1 жаштар, 1 жаштан өткөнбү? 1 жаш. Мына 1 жашар эркек торпоктор 55-60 миң сом дейт. Мындан сурап көрөлчү. Мына эркек ургачы аба? Ургач экен, а? Канча деп атасыз буну? 40 кеми бар дейт. Жашы канча? 1 жаштан ашса керек. 40 миң кеми бар дейт. Ургач экен. Мынакей. Булчу, ургачыбы? Ургач кунашын экен, канча деп атасыз аба? 50 миң сом дейт. Ургач экен. Канча жашар бул? 1 жаштан өткөн, а? 1,5 жашар. 1,5 жашар ургачы. Уй, кунажын. Мынакей тугандар. Сиздики канча деп атасыз, сизче? Меники 55 кем бол. 55. Бул деле ургачы. Ургачы, 1 жаштан өткөн, а? Мынакей. 1 жаштан өткөн кунажындар 55 миң сом дейт. Мындан алды атага. Мындан сурайлычы. Ассаламу алейкум, ага кандайсыз? Жакшы. Кысырбы бул? Боз Канча жашар? Боз бу? 55 кем ордотон, боз. Жаңашмабы? Жаңачма. Боз экен, 55 миң кеми бар. 55 миң кеми бар дейт. Боз экен, жаңашма экен. Мынакей. Булар деле боз окшойт. Боз баба булар? Боз аба. Экөтең. Ооба. Жаңашма. 53,5 болду жаңашмалар. Канчадан? 53,5. 53.500, 53,5 миң сомдон болуптур экөтең. Мына жаңашма боз. 207 болду. Экөтең боз. Кечки боз окшойт, а же жакынкыбы? Я онсу мынасы эртең мүчүн туйт мынасы. Нолбу? Учкун медиа YouTube каналы. Муну канча деп атасыз аба? 70 миң сом дейт. Канчаны туган бул? Экинчиси. İçindeki ekintisi. 70 миң сом дейт, içindeki ekintisi eкен, мынакей. Жакынкы боз окшойт, а? Мына жакынкы боз дейт. Качан туйт дейсиз? Апрелде. Март-апрель туйт экен, достор, мынакей. Канчага сурады аба? 63'e suradı. 63 миң сомго сураптыр. Өзү 70 миң дейт. Бирок кеми бар кичине коюп бересиң. Мына. Достор, жалпысынан ушундай баалар. Мына ушуну сурап көрөлүчү. Кимден экен бул? Чиби жок. Эси жокпу? Мына сенденби? Канчанчы торпогу бул? 3-чү торпогу. Эркек ургачыбы мына? Ургачы жаш торпогу экен, 3-чү торпогу. Мынакей. Канча деп атасың пулун? 80 миң сом кеми бар дейт. Сураштыбы? Канча сурады? 70? 80 миң сом дейт, 70 миң сураптыр. Мынакей. Ассаламу алейкум туган. Кунажын окшойт, а? Бозбу кысырбы? Кысыр, а? Пулу канча? 50 миң сом дейт. Кунажында. Мына сан үйдү сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум.
Саной канчанчы торпогу бул? 4-чү торпогу. Эркек окшойт а? Ургач торпогу экен. Жаш жаңы торпог 4-чү. Мынакей. Пулу канча деп атасыз? 80 000 сом кеми бар дейт. Тыйгансызбы? Мынакей 80 000 сом кеми бар дейт. Канча литр сүтү бар? 8 литр. 8 литр сүтү бар дейт. Канчага бербей койдуңуз а? 72ге бербей коюптур ушуну. Мынакей. Я. Не дейсиз? Чоң көрүнөбү? Ооба. Сенчи укам? 80 ми сеники дагы? Канчанчысы бул? Я. 3-чү эркек бургачыбы? Эркек экен, жаш торпог экен, 80 000 сом. 3-чү торпогу дейт. Канча сурады эң көп? Сурай элекпи? Мынакей. Мына ушуну сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум, таксыр. Бул самбы кысырбы? Самбы. 110. Торпог акта? Ооба торпог. Мына акпы? Мына ак ушунун торпогу экен. 110 000 дейсизби? 110 000 сом дейт. Эркек окшойт торпогу, а? Мына торпогу эркек экен. 110 000 сом дейт. Торпогу жакшы торпог экен. Туган канча сурады? Базар канча сурады? А? Бир басам. Сиздикиби? Акерин сиз. Канча сурады ака? 90-га берилбейди. Торпог эркек кана өнөрүп жаткан. Эркек. 90-га бербептир мына улан акам. 3 баласы. 3-чү баласы дейт. Мына туугандар айылдаш жердештер учурап калып атат. Сатылдыбы аба? Канчага сатылды? 66 000 сомго сатылыптыр. Кысыр окшойт а? Кысыр уй экен. 66 000 сомго сатылыптыр. Элдер ютубка кеттес. Мына уй сонун уй экен, бирок эси жок экен да, сурайын десем. Ассаламу алейкум досум, сиздикиби? Бозбу кысырбы бул? Бозбу. Боз уй экен. Канчаны туган? İçinde 5. торпог. Ичиндеги 5-чиси экен. Пулучу? 80'ge бербейт. 80 000 сомго бербедим дейт. Ичиндеги 5-чиси экен. Буга чейин 4-тү туган мынакей. 80'ge бербей тур. Анда канча деп атасыз сиз? 85 деп. 85 деп атыптыр мынакей. 5 000 сом аз сураптыр, бербептир. Ошо чөп жоголду да көбүрөөк. Сатылдыбы бул а? Канча сатылды? Сатылды элек. Алты. Канчага сурап атат дос? 62. 62 000 сомго сурап атыптыр ушул. Жаш кунажында. Чоңураак жака барайын. Канча деп атасыз ака буну? 37. Эркек ургачыбы? Канча дейсиз? 37 дейсиз а? Ургачы жаш торпог экен, 37 000 сом дейт мына. 1 жашар боло элек торпоктор. 1 жашар боло элек булар а? Сиздикичи? 32. 32 000. Эркек ургачыбы? Ургач экен, 32 000 сом дейт. Канча айлык булар примерно? Өткөн ко. 5 айдан өткөн а? 5 айдан өткөн торпоктор. Торпокторду канчадан деп атасыз ака? А, сиздикиби? 40 000ден. Эркек ургачыбы булар? Үчөө тең ургач экен, 40 000 сомдон дейт. Мына, канчадан саттыңыз 1,5 миң? Сат эле экен. Сиздики канчадан ака? 35 kam var. Эркек ургачыбы? Экөө тең ургач экен, 35 000 сомдон кеми бар дейт. Мака. Жаш торпоктор көп экен достор, базардачы. Санга караңга дагы көбүрөөк экен.
Qanchaga baho otat ava? Qanchaga baho otat? 35.500 ga. götürüp aytadi. Bet tapпаңа, братар. Ова, qancha deb otasan da? Шариатка тура келбейт да өзү. Бул өмүр бою турат да, YouTube'га кирет турган болсо. 35.500 ga бербей атасызбы? Berбей atamiz. Ha, бербей атасыздарбы? Маке. Эркек бургачыбы? Эркек. Эркек турпок экен. Sizler düşüp jönөгөндө. Маке, достор. Сизден баба турпоктор? Сатылдыбы булар? Сатылдыбы? Канчадан сатылыптыр? Жаш турпоктор экен жаллаңа. Маке, туугандар, биз ат базардан чыгып, уй базарды тартып бүттүк. Эми азыр Бука базарга барабыз. Кунажын сатылбадыбы? Канчага чыкты? 48 ге чыгыптыр. Сатылбай калыптыр бирок. Туган бул канчага сатылды? Я. 79. Жашы кандай экен мунун? Күчтүү байтал. Күчтүү байтал экен достор. 79 000 сомго сатылды дейт күчтүү байтал. Урматтуу көрүүчүлөр, биз 1,5-2 жашар, 3 жашар букалар тартайлы десек жок экен. Балким буга чейин сатылып кеткендер. Азыр саат 10 болуп калды. Азыр эми мына жаш тайларды, кулундарды сурап көрөлү. Ассаламу алейкум, ака, кандайсыз? Бул кулундар канча деп атасыз? Эркек бургачыбы? Бургачы кулун. Экөө теңби? Маркы биште. Кайсы? Карасы. Нол кара бышты экен. Канча деп атасыз буну? 70 кем var. 70 000 кеми бар дейт. Бышты муначы? O 40 kemi var kulun. Кулун ургачыбы? Burgaç tay değil. 40 000 кеми бар дейт мынаке, ургачы кулун. Кандай укам? Бул эркек бургачыбы? Эркек кулун, а? Басы канча деп атасың кулун? 30 000 сом. Буларчы? Я. 25. Булар эркек бургачыбы? Эркек. Экөө тең эркек. Мына экөө тең эркек экен, 25 000 сомдон дейт ушул жаш кулундарды. Ава канча деп атасыз буну? 33 de var. 33. Эркек бургачыбы? Ургач кулун 33 000 сом дейт мынаке. Кандай укам? Бул эркек бургачыбы? Бургачы. Бургачы жаш кулун экен. Канча деп атасың? 20 миң. Я, 20 000 сом дейт ушул жаш ургач кулунду. Бул кайсыл айда туулган? Канча айлык? Жайлоодан келгенде туулду. Жайлоодан качан келди? Жайдабы, күздөбү, кандай? Я, жайда дейт мынаке. Сиз чаба? Кулунду канча деп атасыз? 30 000. Эркек бургачыбы? Ургач кулун 30 000 сом дейт. Мынаке. Бербей койду да. Нерде? Бербедим, баалы. Кызыл болуп атат. Канчага бербей атат? 42 бербей атат. Канчага берем деп атат? 42 дейт, 39га бербей атат, а? Эркек экен, ургач экен бул? Ургач кулун экен достор, мынаке. Курсасың десең бол. 42 дейт, 39га бербей атат экен. Сиздики ака? Я. Сиз канча деп атасыз? 40тан. Эркек бургачы экөө? Экөө тең ургачы? Экөө тең ургачы 40тан дейт. Мынаке. Булар сатылат экен. Бул бе байталдарбы? Ооба, жазга байтал. Экөө тең. Үчөө тең жазга байтал болот дейт. Канча деп атасыз? 60 000ден кеми бар, э? Мына үчөнүн жашы бирби?
Birdeyi. Münəke. Onlar. Hazır B'leri daha sırap görölü. Bu B eken. B baytalı okşaydı ha? Jaşı. Yaşı 4 yaşar. 4 yaşar. 4 yaşarken dostlar münəke. Qançada atası hava bunu? 80 bin lira. 80 bin kemi var. Qança suradı? 70 qança? 70 bin surap turuşqa. 80 bin deydi. Bundan surap көрөлчү. Qanday ukam, жақсысың ба? Бұл ургачы байталды? Бе байтал екен мынакей. Қаншада атасың мұны? 70 мың сом. Кем бар, Қаншаға сұрады? 60 сұрады ба? 60 сұраптыр достар. 70 мың сом дейді. 10 мың аз сұраптыр. Қанша болса беріп жүресің үкам? 65 болса? 65 болса беріп жүрем дейді. Мынанда сұрап көрелікші. Ассаламу алейкум, тақсыр. Бұлдағы бе? Жашы қандай бұның? 3 туған бе. 3 туған бе дейді. Қазір боз бұл қысыр ба? Боз екен. Пұл қанша да атасыз? 100 мың сом дейді. Кем бар ба? Азырағылы кем бар дейді. Қанша сұрады? 92 сұраптыр. 8 мың аз сұраптыр достар, 100-ден айтылған бадан. Учқын медиа. Мына бейіні сұрап көрелі достар. Мына жашы қанша бе бұның? 3 туған бе екен. Азыр қысыр ба? Боз бұл. Кешкі боз екен достар. Пұл қанша да атасы? 78 тұрады. Сіз қанша да атасы? 85 деп атыптыр, 78 сұраптыр достар, ақшасы. Нарқычы, шының пұлыны ба? Башқалы. Башқалы. Пұлдағы ұрғачы? Бұның 72 тұрады, боз. Боз бұл? Жаңашма. Жаңашма, боз екен, 72 тұрады. Сіз қанша дедіңіз? 78. 78 дептір. 72 сұраптыр, боз екен, жаңа ашма дейді. Мәке. Мына достар, бейлерді жаш тай қолындардың барын сұрап бүттік, еме азыр. Мына ешекті сұрап көрелші. Ассаламу алейкум, тақсыр. Бұл сатылауы? Ұрғачы бұл? Еркек бі? Мына еркек ешек екен достар. Қаншада атасыз? 8 мың сом. Қаншаға сұрады? 5 мыңге сұрап тұр. Ешек дефицит достар. Мына атыңыздағы сатылау? Атыңыз сатылау? Қанша мұны? Жашы? Жаңасы. Бая тартпады ма? Жаңа сият екен достар. Мәке. Ова. Жаңа сият екен. Пұл қанша? 150 мың. Улаққа кірген бі? Улаққа кірген дейді. Улағына кепілдік дейді. Сорғын ұтқан ба? Мәке. Мұны сұрадық оқшайды бая, сұрадық. Мұна үшін менен достар, біз ат базарға бөлінген чағырышты жиынтықтайыз. Азыр емі қой базарға өтіп, қойлардың басын сұрап береміз. Мұна достар, ат базарды жиынтықтайын дегенде бұл жерде бір жақшы бауылаттыр. Жашы қанша мұның тақсыр? 6 асы. 6 асы ат екен. Ұрып көрші дос. Мұнаке достар, өзіңіздер байқаңыздар алды арқасын сорыларын. Улағы бар бұ? Улағы бар, жалаға кирет. Топқа кирет. Үйірге гарантия. Үйірге гарантия. Кепілдік беріп атчат достар. Кирауылға кетет. Пұл қанша да атасыз? 120 да отағыз. 120 мың сом дейді. Пұл қайырда жүрген ат ава? Ташқұрыда. Ташқұрыда. Алайдың Ташқұрасында жүрген ат екен. Переводан түшкөндөн кейін. Ова. Қаншаға сұрады ава? 100-ге сұрады бербеді. 100 мыңға мына бала сұрап атады, бербей атады. 120 дейді. 20 мың сом аз сұрап тұр өзінің айтылған басынан 100-ға. Сұрақ бербептір мұнаке. Мына достар. Бүгін сатылып қала ойыңызша? Құда қаласа клиенттер келіп отады.
Anan keyin özüzden suraştı ele bul uyda жүрген at. Ol berki beni жөн эле алып коет да. Ошого мындайраак алысырагына сатыш керек. Анан жакындагылар кызыгып атат болбойт. Сатпайсыз. Сатпайм олорго бекер берсе эме болса. Миллион берсе ham сатылбайт. Үйрүн алып алат да бер. Үйрүн алып алат да. Туура. Мынакей достор. Анда номериңизди айта аласызбы ага? 0555 555 менен экен достор. Мегаком жазыңыздар. 71 30 06 55 менен. Мынакей. Жакын жерге сатпайм дейт. Атта айып жок, үйүрдү алып коет да. Атта айып жок деңиз. Сорундарды уткана? Топко кириши жакшыбы? Кирет. Озу кандай? Оз жумшак. Өзү жумшак. Туягы жеңил. Туягы жеңил. Мына достор номерин Торпогулакка чабып жүргөн. Торпогулакка чабып жүргөн экен достор. Якалакка сары орлук кылып коет. Бой канча чыгат аба? Өлчөдүңүздарбы? 1.65 чыгар. 63 şu. 63 чыгар. 1.63. 1.63 чыгат экен достор. Мен жакшы мине албайм да. Жетпейт. Мына достор, ушун менен биз ат базарды чындап жыйынтыктайбыз. Азыр эми кой базарга өтөбүз. Эми ат базарды жыйынтыктайын дегенде эле мен атым тартып койчу дегендер чыгып атат. Ошон үчүн биздин ат базар чыгарылышы узарып кетип атат. Биринчи эчкилерден баштайлы. Эчкилер, улактар кимден? Сизден бака? Канчадан болуп атат эчкилер? Боздарды 7-ден аз-аздан коюп берем болду. Мына боз, а? Боз, оны көтөк. 7-ден коюп берем дейт. Мыналар дагы боз экен достор. 7000 сомдон коюп берем дейт. Улактарчы? Мына улактар. 4.500 сомдон дейт улактарды. 3,5. Я. Нас 3,5 да. О, нас 4,5. 3.5, 4.5 дейт. Улагы барчы она? 7000 сом. Ошо алдындагы улак, а? Мына эки ак. 7000 сом дейт. Сизче туган? 5тен. Я. 5тен. 5000 сомдон дейт ушул улактар. Ургачыбы? Bir erkek biri urgaçı deydi. 5000 somdan deydi. Ancadan verdi. Assalamu alaikum. Bu жерде жалаң эчки же теке аралашпы? Tek aralaş. Теке аралаш. Текелер канчадан болду атабы? Tekeler 8000'den başlanıp 12.000'e. Мына теке да. Бул канча мисал? 12.000 сом дейт ушул текени. Assalamu alaikum aba. Жакшысызбы? Булар эчкиби, текеби? Шарга. Я. Пучмал эткisi ham бар. Кайсыл пучмал? Мына Бул канчада атасыз? 10 миң. Бул пучмалды 10.000 сом дейт. Нол карачы? Кара 8 миң сом эчки. Эчки бул, а? 8.000 сом дейт. Мынакей. Нол чаба улак? 6.000, а? 6.000 сом дейт ушул кара улак. Мына башкачабы дейм да, а? Кайсы парада бул? Башка парада 8 да. 8.000. Не деген парада бул? Bizden başka. Ооба. Парода дейт 8.000, а? Бул ургачыбы? Çok pişman. Пучмал бул да. Пучмал дейт, бул 8.000 сом дейт. Пародасы бөлөк экен. Мынакей достор, эчкилер жалпысынан ушундай. Ассаламу алейкум, таксыр. Булар токтуларбы? Мен. Ооба. Токтуларбы булар? Токтулар. Бары. Ооба. Ургач, а? Ургач токтулар экен Карадан достор. башка сургас. Кара эркек. Кара пычмал. Пычмалбы? Кара пычмал экен. Каранын баасы канча? Кара болушу 9.5. Болушу 9.5. Нол токтуларчы? 8.5'dan болушу. Токтулар 8.5 миң дейт. Нол кара пычмалды 9.000 сом дейт достор. Сатылдыбы буга чейин? Сатылды. Канчадан саттыңыз? 9.5 аркы. 9.5 миң сомдон сатыптыр тугандар. Мынакей.
To'xtuvi bu. Soluktan güçlü. To'xtuvi, ha? To'xtu ekan do'stlar. Pul qancha aytasiz buni? Pulu 11,5 euro verdim. 12 vergile desem talaşıp duralım. Bozga bunun. 12 ming so'm. Yemeği 11,5 bermayapti. Allah Teala öyle. Kozular hem geç kaladi. Жазda tuşum mümkün. To'xtu ekan, biroq Mümkün. Geçirer. qo'ydoy bor ekan. Buna qo'zni qancha deb aytasiz, ava? Qancha oldu? Bunu 7,5 eledi. 7,5 ming deydi. To'xtuvi bu, urg'achi bu. To'xtu urg'achi buni. Aka 7,5 ming deydi. Quyruğu bunday. Sizcha, ava, taqsir? No, soluq bu. Qo'y bu 15 ming. 15 ming so'm deydi. Qisir bu. Hadi qo'sh. Qo'zluq ekan. Qo'zluq ekan. Qancha dedingizlar? 15. Narxi-chi buna? Nadasizlikku? Bu 15 ming. Qo'zi jo'g'an. Qo'sh yo'q, bo'z qo'y. Qo'z qo'ygan 15 ming so'm deydi. Qancha tish bular? 8 tish, 6 tish. 8-6 tish derkan do'stlar. Aka. Bilese yeni çölü kol olamam. Shu YouTube'da aka Uchqun Media kanali. Sizcha, ava? Qo'zli qo'ydi qancha deb aytasiz? 15 ming so'm. Na erkak urg'achi qo'zisi. Urg'achi qo'zisi. 15 ming. Qancha tish bu? 6 tiş var. 6 tish ekan do'stlar. Qancha yutqa o'zi yurgur qo'y. Kech. Biz tarqadoqsizmi? Cho, tartalaymi? Tarqadoq. Naka. Qirg'iz elida qanday tilayingiz? Qirg'iz elida tinchlik bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Elimiz final bo'yicha yashashimiz, qo'ylar Taqsir qanday olatadi bozor? Hozir har qanday Qimmat o'tavi, arzon o'tavi, bir qaltda turadi. Qimmatmi? bir bozor qimmat, bir bozor arzon. Har xil bo'layotadi. Naka do'stlar, har xil bo'layotadi deydi bozor. Doimo bozorga chiqib yurgan tuganlar aytib o'tadi. Bular qo'shqor o'xshaydi tugan. Qancha yashar ular? Birisi, undan qo'zi narxi 2 tish. No qo'zi u. Qarasi qo'zi. Qo'zi ekan do'stlar, mana o'shol. Qaysi paroda bu? Qo'y paroda da qaysi. Bel chaladi. Qo'zi deydi do'stlar. Bu torpoqtoy bor-ku, o'sha parodasini so'raganim. Qo'zi uchunda va? Qo'zi. Nol qancha tish? 2 tish sayda. Buni 2 tish deydi. 2 tish qancha so'm? 2 teng 30 mingdan. Qancha so'rayapti? 25 dan so'rash. 25 dan so'rabdir do'stlar. 30 ming so'mdan deydi. Taroza tartib ko'rmadingmi? Buna soluq tugan. Qancha deyotasiz? 12 ming so'm deydi. Shu soluq. Ha, 14 mi? Qanchaga bermay qo'ytasiz? 12 ga berib qo'ydim. 14 ming so'm deydi, 12 ga bermay tam deydi. Yo'q, zo'nga beradi. Qisroq ayta. Bitmey alıyor. Çaykoçimni puli kelsa menga nasib satib, bu endi qilam do'stlar. Ana boshqani olib qo'yasan. Ukamna to'xtlar qancha deyotasiz? Urg'achi? 8,5 mi? Nolcha? Ya. 8,5 10,5 deydi mana. Senchi do'stim? 15. 15 ming so'm deydi mana. Erkak urg'achi qo'zi. Naniqa? Nolcha? Qisir bu? Ha, qisir. 15 ming so'm deydi. Qancha tish bular? Qancha tish deydi? Qariroq ekan. Senchi do'stim qancha deyapsiz buni? Ya, 15. 15 ming so'm. Soluq bu bular? Yo'q, qo'chqor. Qo'chqor bu? Qo'chqor ekan do'stlar, 15 ming so'm deydi. Qanday bölündü? 2 bölündü. Aka bular jallang soluq nima o'xshaydi? To'xtuvi, urg'achi bu. Bari. Nuqtalar erkak. Nuqtalar erkak ekan. Qancha deyapsizlar? 12 dan deb turamiz. 12 dan. Qo'zi bular, ha? Ha, qo'zi. Qo'zi qo'chqorlar 12 ming so'm deydi. To'xtularchi? To'xtalar, buna kishnilarning 7,5 dan da o'tasiz. To'xtular 7,5 dan deydi. Nollar, ha? Siz chava? Soluq bu? Soluq
Soyuşqa жарай turgan. Qancha deyapsiz? 12,5 деп атам. 12,5. Narxıçı? Narxısı 9. 9. Bu neme o'xshaydi, ha? Qichmal. Qichmal bu. 9000 so'm deydi buni. Qichmal ekan. Bular kimdan? Sizdan baba? 0 Soluq bu? Qichmal bu. Qichmal ekan. Qancha otasiz buni? Ya. Qancha deysiz? 13. 13 ming so'm deydi. Buların yaşı qanday ava? Tishlari. To'qtilari. To'qtilar bu bor, ha? To'qtilar ekan. Qanchada otasi ava? Barin. Qanchadan qanchagacha? 9dan tortam. Bunani 11 da atam. Tamam. Buna cho'ngroq ekan 11 deydi. Bunalar 9dan. Naka. Onlar. Buna soluq o'xshaydi, ava. Qancha tish bo'ldi? Megash bo'lib. Siz mes begasiz? Yo'q. Yesi yo'q ekan. Vermediniz mi? Itler жақсы-да. Soluq baba qancha tish bo'ldi? Yaşlı. Qanchada otasi ava? 13,5 diyor. 13,5. Tish jarlakmi? Çoğun koy. 6 diş koy. Yaş. 6 tish qo'y ekan. Tak. O nerede bir öykü var. O şey tartışıp. Sarı 86 volt. Naka bu yerda bozor qizib o'tadi. Qo'zli qo'ylar ekan bular. Ne oldu? Ya, assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Qancha tish bular? Bunda ekon-ku? Qanchada otasiz bolalar? 15 ming so'mdan deydi shul. Qo'zli qo'ylarda. Qo'zlar erkak urg'achi va? Erkek urg'ach. Erkakda urg'achisi da bor. Sizniki chava? Yashi qancha bular? To'qtilar. To'qtilarmi ekoteng? Ekoteng to'qti ekan do'stlar. Bozmi qisir bu bular? Belgisizmi? Qanchada otasiz? Ya. 15dan mi? 15 ming so'mdan kim bor dedi. To'qti ekan, bo'z qisir ekan, belgisiz ekan. Bulchoq. Sizdan baba? Soluq bu? Qichmal. Qichmal bu. So'yishga jarayotgan, ha? Qanchada otasiz? 12 ming so'm deydi. Qichmal ekan. Siz chaka? Soluq bu? Bu bo'z ekanini, qisir ekanini bilmaymiz. Qancha puli? Puli 13 da atamda. Puli 13 ming so'm deydi. 13 ming, ha? 13 ming so'm deydi do'stlar. Mana qo'ylar jalqi bardiq qo'ylarni tartib o'tdik. Cho'ng kichinesini erkak urg'achisin. Assalomu alaykum do'stim. Bu soluq bu? Ya. Qancha tish bu? 2 tish qo'y. 2 tish qo'y ekan, 14 ming so'm. To'xtu bu. Gisar bu. 14 ming so'm. Aralash bu bular, gisar aralash. Saralash, taza gisar emas. Taza emas ekan, gisar aralash ekan 14 ming. Qanchaga so'radi? 12 so'radi. 12 so'radi dedi. Bu yerda jemni o'tadi. 13 dan qo'yib beraman. Siz qanchada otasiz aka? Ha? Qanchada otasiz buni? 13 da o'tadi. Urg'achi bu? Erkak qo'chqor. Erkak qo'chqor ekan. 13 ming so'm deydi. Bunaka tug'anlar Gulchadagi qo'y bozoridagi bugungi kunga bo'lgan baholar mana shunday. Baringizlarni bizning kanalga yozilganini chaqiram. Andықтан keyingi 6-kuni ушул жерде, ушул базарда жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар. Биз бүгүн Gulcha мал базарындагы аттардын, уйлардын, койлордун, турпок букалардын бардыгын тартканга жетиштик. Биздин каналга сөзсүз жазылыңыздар. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып, видео жакса лайк басып, башкаларга дагы бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ушуну менен биз бүгүнкү күнгө болгон көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Кийинки
аптада кийинки 6-күнү ушул жерден жолукканга чейин сак саламат калыңыздар. Ал эми биз эртең базар күнү Учкун мал базарындагы бааларды тартып көрсөтөбүз. Биз Учкунга кечиресиздер, биз Учкун медиа каналы Күлчөгө биринчи жолу келип атышыбыз. Биздин канал ачылгандан бери. Эми мындан ары 6-күнү келгенге аракет кылабыз.